Muriega eroreri. Nĩndamũnyita ũgeni kĩhunguro gĩkĩ gitũ kĩa Ruth na Mary kĩa gũthoma Gĩkũyũ. Niĩ njĩtagwo Ruth. Ngwĩhoka no mũraririkana ũguo twathomire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ũmũthĩ tũkwĩruta ũhoro wa ciugo imwe na imwe iria cihũthagĩrwo thĩinĩ wa conversation. Today we are going to learn about words which are used in a conversation. Njĩtĩkĩria, excuse me. Ndũkariganĩrwo, don't forget. Wĩmenyerere, take care. Thutha, behind. Mbere, in front. Nginya, like when you are talking about ndakinya, how I'm getting there, or until. Nginya, until. Ũrathiĩ kũ? Where are you going? Ndĩ mũcerere, I am late. Nĩndacunga mũhera, I am sorry. It depends on what part of the country or part of Kikuyu you are from. Some people say nĩndahera, simply nĩndahera, which is I am sorry. Aca nĩ wega, no thanks. No warie Gĩkũyũ. Can you speak Kikuyu? Nĩwanyitwo ũgeni. You are welcome. Gũcererwo kana gũcererwo with different intonation can mean to have visitors or to be late. We have come to the end of the lesson. I hope you have enjoyed the lesson. We look forward to seeing you next time. Please don't forget to like, to subscribe if you have not subscribed, and to share the video. I would like to really appreciate our viewers, especially from diaspora who has supported us. Tigwoni na wega.